Abazana babatorino bwa nyuma yo koreka entaranto kusinga batahi babo omu mpaka z'amashomero ga primary z'Ambarara City ezibireho nyimwe baziharuka ceka. Empaka ezi zibiri zirimo kubaka volleyball hamwe n'umupira gw'ebigere kandi zone n'abojo n'abishiki zitabirwe mu za time zijwekire za Wood Mukage z'Ambarara City zirimo Kamukuzi, Nyamitanga, Kachika, Kakoba biharwe na Nyakayojo. Ogu n'umurundo gwa kabiri Mbarara City rukweta ab'imizano ya Uganda yona kandi umukuru w'imizano abwa Mbarara City Cleophas Musinguzi nagira ngo nibija gukora kurunjo muri Soroti. Empaka ziheze kubaho mukono turonda qualifiers za East African Games kandi ezo tukatwara timu nkishomero ezezi ntitwara timu okurdiro kwa selecting abarundi mwana asa kurwa umushomereri nariya ukatu selecting tukore timu muri Mbarara City. Nubwo kubanza tukakoraje aka under 12 youth ya boys ekazomu semifinals kandi atu expecting kufuna timu zi endungi ezarabaha ntuza kumara nazo mu camp weekend tuzi training kandi twesigangu twaza Soroti za kufuna ubuhanguzi. Omumpakezi Kachika niye yibembire bwa nyuma yo kusingura bukopa bina Kamukuze singwire bishatu rero Nyamitanga yasingura kimwe kandi Nyakayojo Kakoba hamwe na biharwe tuzikwasiremo. Habwa TV West nda Alogias byamukama.